Witness the fusion of tradition and modernity as TTAABC presents Dipper Idol Season 1. Jatuh dalam sogo, the Master Titis YouTube channel lah. Kakak nro kaham kerun tang mayo ne. Nro emne malay to balokha. An bagai tini tesha ketal ke nro wai malanian bagai nro kerun bagai ma phajau kha. Nro wuklo rong ni mangpli rong nugai wan sogo man of hana tini bro sok jam janai. Ah. Sobai man takasa kaham jagan sok bagia. Nro nugai man uklo go. Belani building nai thok, nok nai thok. Nro wan sogo man mo bo jaga sok jam janai. Ah. Amote kusu jagaya. Amo khumulungni narwai tongthai oron chini tripra joni khorok broi contestant oro tongoi tongbor night hall khaika borok rehearsal rok khaika ro phai horror phai tong phai ta rehearsal to kumunja khaika na phiaba oro borok tongnai jaga mankha hingga sing turu khe o je khorok bri je contestant tongo oro je tongoi tongnai rok borbai chung thaika thani kokla ham chalainai kaham ham sanglainai borong preparation rok bahai tai boroni tini final no tei bahai boroni wansukma boroni feelings rok reaction rok jeng malai nai nai toni rok da Master Titis channel lo ge pulano mehlino na da Master Titis channel lo lamsogo kai tin toni ni grand finale hada prize only grand season 1 ni grand finale niya horo ta mai mangno khoisi saikana da horo imar nuklia kosam ke sin toy no just blank sih hada ini tabu imang tu nuklia imang blank ang thaga tiap ni khawle tak bumuti rok blank dana mu khusuk songjar ro tang ke second jagati itu chongjang no kam ke da samna ne tini to teisi grand finale ke ba agi se tebo kaham ke ma perform ma khaini ta tang busro no sing amne preparation nai thaja tangure bumuti samuro ba tang nei to koboro ke tang sa jadu kolija ke re tang sangi hindi jadu kolija tai modern song modern mane amte masa sotok bai ikha dukhon amte ita set plus set kai semi final permanent to motamoti balok ka heda o ko ekdin nogo bumuti feel hakan bo final grand final amte ba jedino grand final ni dead nan saiman ka declare khaja ka official team ni singte bahai feel khaja din ke second grand finale ended jefru borok expose khaika ang ba ekdom o tagle grand finale jeng thangka kam kete marzap sinai ne mo chongai mane saksak no teisa improve khai resap khata jadi kena mane practice khaika nogo onek no kha khayu tini kam kene do sabon hone in between ta semi final ba grand final ni kasar ma jawo nang kebon thane amti recamung rok mati ba kuno serangmung rok sudah serang ka ba kebon no rudar ka guidance rok guidance to ani kakak sendiri ka ni kakak bung sih sugite bon sudah bana mane bonok ni hane shinlai manta nang sam thane ani recamung serang kamu sakong wasna agi amo service not by serang manita so like 3 years of the iya sama ko oti prajol ni je competition no ti nang ni je kesam guru nanti ne mobile in between ba om hai ko din no bisu kun koklam rok ba amti kun tips rok koklam sajage sajak le na kok re yang ani exam bo choli tong ka jora rok kerita exam ta phon choli to na paika ikom mian payu nyan payo that means exam ni bisingo nang ti prajol contest khai heda contest khai mane yagol nang ti grand final kaza belan hard work ma khai na heda mat huya ma cha yang khaw ne ko yang sok le feel da khai exam no ti tense ro feel le khaili ya amo bike pai thang ang si siring le abo heman sule na that means exam tong tu sin nang ti prajol participation khai ka audition paika gala round paika semi final paika tabut ne grand final ho heda bele wana mesin ta ko pora ma duita phasin nang balance ke ma tong ke ba balance lagi ma thaka hedi ba bele wana mesin ta ko ang tinin saimel ni exam choli tong nang auxilium puri tong na auxilium ko krei ngai ta sa singmung ke mo hasi in case nang tini triple ni apply winner ng thaka je unyar mani yagulo je price money mana ukudi to jisman khanya heda price money rong nang tam khanya ngi masuk to ani pora rogo na kharos khaine mostly ke yang ani family rogo chu bazar chokang ke borno chu ba kaman yagulo amono kare karon nung to tagru samung kurang thane ba aido chung thana heda je price mane singing
competition ba kaisa mai platform ni keplai sing nang ba फाइने सालरागो निनो रसा मुरुनो तिले न निनो रांको सरना सामो थापनाय जाबा आमति कोनो आमति वासु जार रता खेबाय मानो खेबाना खेबा लाइक मुति रक माने हक्ता मन छानाय क्लासिकल सॉन्ग रक न संनाय क्लासिकल आमरो क्लासिकल त आंगा सखाम के सिरंग जाय खो आमन फोकस खाइको मैता आम त क्लासिकल सिरंनाय बाते सानि रसा मुरुनो नंते इम्प्रूवमेन्ट खाने हेदिबा इम्प्रूवमेन्ट खाइमानि यागोल टेक्सा कुसुक बेरामनि प्लेटफर्म रक माय some competition ta like talent show like ini Jepra Idol to chung keplaing thanga in case tapore to Indian Idol tong saregama par tong ama hergolo thanga ne sama magi ini khawa song maro tong ba wansu jar tong abu se sakana wansu maro tongo kono paigen na ta lo nayan khai jama this keplaing mani jagol ke obviously ngaba kun khai ne ba khai nai keplaing ya pun khai nai heda dalali ka hamkok se er mane studies to tong nai amani log log ne rasa murunu bote bo sekarang di tengah hedi ba kalian balance kai tong nisnai kata emne ni career ngu tuile nang bum tiro waktu bara ni emi live ba nang bum tiro kuna musurong emi live ingke tong IPS officer nang ba IS ngai ba UPSC nai UPSC nai tapra ni IPS dang mai IS dang mai bo to lo se hedi ba den to ni preference ke IPS ma police officer nang da balar ka hamko ke mehli tek sa sanga musuma kang ma haise nor tabo final sadona complete खाने हेदा परक बा ngन tongo jaga tabuk sadjona ngai thanga ke porone kobang o sadjona ni bisingo nona badrugoi te sojona contestant tongo o sojona contestant rong ni bisingai hard nona tough mane compete khite tok sabana matong na busingar na matong moto bisa কঠিন nangka joto no onek kaam kore sabo ki joto non kirima tongo sabo ke play ta nam to chung sia bele ke joto no kisa cautious ke matong ta tobu nang sojana ni bisingai rank 1 no sabana to na musong rank 1 no 10 rupiah ha beren ni bisingai nang sabana to na musla beren ni bising iko Rahel that means rupees by Rahel borono nang kisa mane nang ba ekdom tough competition to matong tona dajai kokre jora kisa komba nung phaidrop lengmane sa mono log log sotne ti fika improve na hanai kokre amagi nakati kokre dikis resna di tini koklam pandar no sang phok lailia karon thani bisigri te gonta ka sarok kesi competition chang thanai ba nang nin ba ka seko khadi tisa glamour sang de amagi tini ya sujora na lailia nang paislai hambai all the best nang kaham ke perform khaiman tang sai kaplai bong tang yang hambai no best wishes ta paislai hambai hambai